Jatend kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit koro kwayo jotelo duto manie sirikal kod mago manie kweth mapingo piny owacho mondo keti e paro manyime weche mabiro konyo jo Kenya kendo biro kelo kwe pacho ka. Ole Sapit mane loso e kaunti ma Migori kama ne olimo kanise mopogore opogore gwengego owacho ni piny owacho sani koro sudo mbele tok yiero mane okelo pogruok kendo ok ber ka jo Kenya pogore e wi gigo ma jotelo nyalo konyo e tieko. Indivisible and indispensable. Everybody takes a share in all aspects and in leadership. As matters regarding the IBC and matters regarding the commissioners, our call has been always to bring mediation to the table. And we have tried our level best to bring the commissioners all together so that they are all accompanying each other as an entity. But when processes are taken to other levels, such as the discussions now in Parliament, or whether tribunals are being formed, all what we are asking is the truth to be established so that nobody should be vilified falsely with falsehood. Let the truth be spoken, let the truth be established so that we run systems truthfully, not with deceit or not with any other aspect that ruin our life.